okuguruka okweshongora okuzinira mukama hamwe no kubangurwa nibyo bimazire biro bishatu aha parish ya Mpala omu kiterane ky'eminyeto n'ekigendererwa ky'okubiriza hina mukama. Abebembezi hamwe n'abanyadini bahabwire eminyeto mu nshonga zitari zimwe na zimwe. Okusanga muka nyine kakurara nekiso omukyala nawakurara n'omulyo habo kuba bwebunda zitiburo bondo bwakubo igorera hanungu he nono nabo igorera hanungu he hatakaiza social media ekyeta kutukora omwana mazimana bwa kujya isomero osanga alhakasimu alimukanemera umutakukora omuzaire takumuhuliriza alhakasimu kandi akasimu ako numukasanga he bintu ebibi ebikubegese sombi. Akuhendera ekiterane eki omuhezi w'omutunganizi w'ihanga kandi uri mu nyishengero wa Chaka South Jackson Kafuzi nawe ahikireho kandi yahire parish ya Mpala motoka ya kabiri ekika kya Subaru Forester. Otwahirwe parish nkabaraganiza motoka abahereza motoka ya kuruga so emyaka emugivugire emyaka 3 ehikire yatandika kubatalibaniza eno ni nkima yangu terukwijja kubatalibaniza. Reverend Father Robert Byamukama mukuru wa parish ya Mpala asimire Jackson Kafuzi abwo kugumana kwatira parish egi na munonga okubaha motoka ibiri okubaha amatafari gona gukombeka ekereziya ensya hamwe n'ebindi bingi. Ningunza arali okusima mulingo gw'embaganizo habo kutuletera motoka eno Forester Subaru. Ningunza okusemererwa akaruru n'engaro tumwongere engaro ntumusima arali webale muno. Ebinyeto esimire mukama abwo kwegesa bwo kubireho mu kiterane eki. Faza atwegise okwihara bya gurupe bebi okwihara izanko mu makuru okwihara okuremera abazire bitu bitwegese ebinde bakora parish bayine bagandira nyakutegese atererire bitonyire okorora nyabrahinyo aheru oku abantu banagire dini abahikire kunage dini amaka gafire Gashoko Philip Murangera.